Lano phung kusang dorawo chini tiprasa dofani lukurokno khuluma tai sibaya pharo tai chini tiprasa dofani leaders jara tiprasa lukurokno tujolani bagui tiprasa dofani bagui samung khlai tongnai leaders rokno bo ani khuluma tai sibaya pharo o phung kusang dorawo kaisa kok sanani musungo naidi jeng chini dofarokni bisingo Rasnitik no tuyi kok banglai tongo kok eklai tongo bonobo yasi sulai tongo bonobo hamja salai tongo angkai omo hai kebang ma chini dofani bisingo podrepod nukjakai tongo so omo hai rogo mangno bisi focus mani bagai seng chini je tipra sarok ni bagai reserve je ha eba Ttaadc je hapang ni bagai boni economics growth ni bagai Uanswk mani kebang mano ajagao kebeng khai tongo rajnitik no tuyi focus khlai torjak lai tongmani bagai ge oni bagai no o jorao ang Uanswk tongo kebang ma sinai nuknai educated bororok sini tipra sarok no idea eba kok sanani nango even social media rogo YouTube rogo chini je educated bororok Ttaadc no tuyi Ttaadc ni development no tuyi Ttaadc ni hapango Bahai ke o economics development tubunai oborok no tuyi chini sinai nungnai educated bororok kok satai hnai ang belai kheno Uanswk ben social media rogo jeng nongkhri kok saka hingke lukurok khnanai public rok khnanai Uanswk nai tei o samong no tangnani bagi yapiri senai hnai ang bukhaw makha kao belai kisa bororok sanai kiri sanai oborok no tuyi asuk sanai kiri jeng nugo je chini tipra sarok ni bisingo social media je influencer rok social media influencer rok borok tamo khlai hingke bisirba comedy tei mosamani rosabmani tai borok je jinis no interest jangjago rang puisa ajinani lamani bagai but sudu obo simingya tabuk seng sini Ttaadc hapang no economics growth khainani bagai seng marketing no focus ma khlainai chini je Ttaadc hapango achukjak sarkarok je Ttaadc ni marketing go focus ma khlainai ongya khe economics growth ongui maya on bagino sudu rajnitik siming thanglai tongkhai bongya jeng sini dofani bagui bo kok sanani nango sini dofani manthai no santani bo jeng logi rwnani nango obono tui bo samung khlainani nango tai sini podrepod jengjal podrepod o jagani yok sanani bagui bo jeng samung khlainani nango jeng rajnitik bo tongnani nango rajnitik bo khlainani nango tai oboni logi jeng ma Uanswk nai je tipra sarok ni bisingo eba autonomous district council ni bisingo economics growth Bahai ke tubunai naidi sudu sarkar ni chakri rima bai siming no economics growth ingya tamke sarkar ni chakri bo tam problem hingke sarkar ni no rang nawui sarkar ni borok tesa tax ru but kaisa sarkar eba sasana ni bagai eba kaisa rajyo kaisa haste sasana ni bagai tam nangke public tax belai kheno important public rok ni tax baise je o rajyo eba ha abo economics development go sarkar ni chakri bai kuno dino economic development ngnani amo belai kheno kothin but sarkar rok je sarkar rok tongnai asugui tongnai sarkar rok chakri khlai tongnai jara naikini khlainai borok public sector rok je economics no Bahai ke growth khlainani a samung no khlai thai o obono khlai himano je jara sarkar ni bo chakri manui naikini khlai tongnai borok public no focus ma khlainai je economics Bahai ke growth khlainai sarkar siming sarkar ni chakri bai siming jeng tipra sarok economic kuno dino growth ongui maya on bagino nainai di jeng sini autonomous district council no economics growth khainani thangna hingke jeng tamo khlainana oborok no tuyi belai kheno focus khlai thai
Tabu bo khlaijagoi tongo kisa misa khlaijagya amtiya khlaijagoi tongo haipano oboni phaida chini tipra sarkni slai buni dofani bororok phaida manui tongo phaida naharai tongo obosi so chini dofani bisingo entrepreneurs rok kuruni bage eba businessman kotor bepar thungkurung rok kuruni bage alga dofani bororok chini jagao phai je chini जों जेबाबे अबनो मार्केटिंग नो सिनि बररक कबजा खाय तंगना नांगमानि आ जागावा आलगा दफानि बररक खलाय फाय सो अबरक न तुयै टीटी एडीसी हापां बेलायखनो वानसुक थाय बाहाय के सिनि दफानि बिसिंगो एंटरप्रेन्योर्स डेभलप खायनाय अबरक न ताबुनि यूथ रक न बाहाय के जे टीटी एडीसी नि मार्केटिंग गो कबजा खाय इकोनॉमिक ग्रोथ खायनायनि बागै फोकस खलायरि मानो अबनो जे टीटी एडीसी हापांगो तंगनाय रकबो बेलायखनो फोकस खलाय थाय on bagi sudu राजनीतिक थंगै दफा दफा हानि से खक तंमा बायगोंगा जों अबनोबो फोकस मा खलायनो आं आगि बखिसे मिसा अकग रंनो तुइ सावजे टीटी एडीसी नि बिसिंगो कायसा सिटी एबा आगरतला हाई सिटी अंसुग्या फानो बेलायखनो साइटक थाय खलायनायनि बागै तामनि हिके सिटी गरि हिके बिजनेस एबा बेपार थंनाय रक डेभलपिंग नानी बेलाय कथिनंगो ते ओ सिटी कायसा सिटी चेंगनानि बागै सेफ्टी एंड सिक्योरिटी बेलायखनो नांगो जे ताबुक सिनि तिरपराव आसे करोड़पति रक बकरै हाय दिबा तौखनो लाखपति रक बांखा बा जारा जे एमप्लॉयमेंट कत सागिरि खाय तंनाय रक जारा किसा मिसा बिजनेस खलाय रां लाख आजि तंनाय रक बरकनि बागै ताबुक टीटी एडीसी हापां कायसा सेफ्टी एरिया जेमन आं एग्जांपल सानानि मुसुंगो सिनि हैदराबाद सिटी वो बांजरा हिल्स ते जुबली हिल्स ओज एरिया ओ फाइका हिंकै जत्तनि स्लाइ करोड़पति रक तंगनि जागा आ ओ करोड़पति रक आलका एरिया नि फानंथुं आलका डिस्ट्रिक्ट नि फानंथुं बरक तामखाय जुबली हिल ते बांजरा हिल्स एरिया ओ फायै जागा पायो ओ जागा नक तांगो तामनि बागै अर रां पैसा गोनां करोड़पति रकनि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी दं बंगरो तामिके बरंनि पुलिस प्रोटेक्शन kaham ते ओ एरिया गनां रक तंगनानि बागै बेलायखनो kaham नरक साइमाना दिल्ली वो एनसीआर एरिया रगो फायदिबा सो बोमा हायके सेफ्टी दं ओमा हाय के सिनि एडीसी नि बिसिंगो बो ओमा हाय कायसा एरिया डेभलप खलायथाय जे सिनि कम्युनिटी रक न जेसा कम्युनिटी नि बरकफानो फायै आ जागो तंफायनाय जात ते तंगै मानाय जात ते सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पुलिस प्रोटेक्शन kaham मंगना नांनाय सीसीटीवी kaham मंगना नांनाय ते आ जागावो जे बररक वालाय तगलाय बुलाय अमहाय वद्रे पॉलिटिकल नि प्रॉब्लम उंया आबुति एरिया अंगना नांनाय सो अमहाय जागा रगो उ किसा मिसा रां फैसा गोना रक शांति के तंगनि मुसलमान बागै बरक फाय बरंनि सेफ्टी तंगाय दिनि नरक साइमाना जे चिनि इंडिया नि क्रिकेटर विराट कोहली सं लंडन रगो सिपुं थांगु तामनि बागै जे ओ जे इंडिया वो पॉलिटिकल नि वायलेंस प्रॉब्लम न ति गोबांमा इंडिया वो सेबं जाग्या माने तंगनानि आराम नां जाग्या आमनि बागै बरक लंडन रगो नक पायै सेवै थांगु हायदिबा सो रां पैसा गोनां रक ताम नायबा किसा मिसा रां पैसा गोनां रक बरक शांति एरिया नांगौ बरकनि सेफ्टी सिक्योरिटी kaham उनानि नांगौ पुलिस प्रोटेक्शन kaham उनानि नांगौ जे एरिया वो वालाय सुलाय बुलाय तगलाय गरै ते बेभाग माने मानथकनानि सुजुग सुबिदा अबनि बागैनो कायसा सिटी डेभलप खायका के मार्केटिंग डेभलपमेंट करे बिजनेसमेन रक तेबो आजिनानि लामा मानो ते बिजनेसमेन रक जे प्रो आजिनानि लामा तोरै थांगो बरक एमप्लॉयमेंट बरक नाहारो बरकनि सामुं तांनाय रक बरक नांगो के सामुं नांगो अब हायकेनो पब्लिक रकबो इनकाम सोर्स मानो अबनि बागैनो नायदि जे सिनितिप्रा सारक सिनितिप्रा सा दंनि बिसिंगो जारा नेता एबा लीडर्स रक ताबुक टीटी एडीसी हापांनो सालगै तंनाय रक बरक अबरकनो तुयै वानसुक थाय आं साइमिया बाक्सा बरक जे जारा वानसुक गोरों बरक आनि स्लाइतेबो सिकितो गोनां बर रक से हायदिबा टीटी एडीसी हापांगो आसुजातेबो वानसुकना गोरों बर रक से हायपनो आं पब्लिकली अबरकनो तुयै मेसेज रमानि एबा खनाया नुग्यानि बागै आं अ भिडियो नो मास नांका आं हैया जे सिनि लीडर्स रक सिया बुका एबा साइमिया आमति हाया सिनि लीडर्स रकनि बिसिंगो गोबांमा नलेज गोनां बरक दङ गोबांमा अमति रकनो वानसुकै बाबिवै रिसार्च खाय तंनाय रक दङ इनके आं बरकनो कन्यानि मुसुंगो जे अबनो पब्लिकली फुनुकदि एबा पब्लिश खलादि जे
जों अमाहाय खालायनो नांनाय आबहाय खालायनो नांनाय इनके एरियानि दफानि बर' रक तेबो वानसुकनाय जेफोरो TTADC हापांगो कायसा सिटी न फोकस खालायदि कायसा सिटी न डेभलप खालायनो बागै फोकस खालायका हिंके आबो जेफोरो पानो गय मानुता नरो नाय का हिंके आउट ऑफ कंट्री रगो थांगा हिंके एबा ताबुक दुबई हाय जागा रगो थांगा हिंके दुबई नि सरकार तम खलाय हिंके बर' कायसा एरिया न बेलाय के न डेभलप खालायो कायसा एरिया न जाहाते बेबाग बर' रग न आ एरिया न तुई अट्रैक्शन माने आ एरिया न तुई मोटिवेशन अमाहाय फाय मानानि बागै ताबुक नाय का हिंके जों नुगो जे हैदराबाद सिटी वो हिंके जेमन हाईटेक सिटी फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट हाईटेक सिटी ते फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट नि बिसिंगो जो प्राइवेट कंपनी जे आईटी सेक्टर जे अबाहाय जागा अबाहाय कंपनी रखनके आ जागा मांगनो आ एरिया मांगनो खलायना नांनाय आमाहाय के रिरु गा तामुं थां बेबाक न थुमसा अंगै आबो ओ कायसा जागा एकदम डेभलपिंग थांगो नायथगै थांगो तंथगै थांगो बर' रक फायना मुसुं जागो थांनानि मुसुं जागो अमाहाय के टूरिज्म बो डेभलपिंग थांगो अमाहाय इंते ओके अमाहाय के जोंबो तिनि TTADC नि हापांनि सरकार रकबो अमनो वानसुक दाइसे कायसा सिटी ताबो रम दिजे जों खुमुलुं रगो बेसिरबाग सिनि बर' रक जे हेडक्वार्टर TTADC नि हेडक्वार्टर बेसिरबाग खुमुलुं हायदेबा अबनो फनो ओ एरिया न फनो जे गाना गिनि सरकारनि जागा तंमारक जारा TTADC नि हापांनि बिसिङो जे जागा तंमारक आ जागा रक फनो अमाहाय के सिटी डेभलप खायनानि नांगो एबा कायसा जों रमैमानो जे तिनि TTADC एरिया वो गोबां मा जागा दंगो आ जागा वो इंडस्ट्रियल एरिया ताबो जों नुगो हैदराबाद दगो गोबां मा इंडस्ट्रियल एरिया दंगो से इंडस्ट्रियल एरिया नबो जों डेभलप मा खायनाय इकोनॉमिक ग्रोथ खायनायनि बागै औ नि बागै न नायदि जों जारा सिनाय नुनाय हिंके ताबुक अब हायके न जे चिनि एजुकेटेड बर' रक बो अबति रक न खरांति सानाय नांगो ते नायदि दो बेबाग न पब्लिक एबा प्राइवेट सेक्टर फायै फाटसेके बरक सिमिं न ग्रोथ खायमानाय एबा डेभलप खायमानाय अबति सिमिंया तामिके पब्लिक सेक्टर बो सरकारनि सपोर्ट नांगो गवर्नमेन्टनि सपोर्ट नांगो आवन बागे TTADC हापांगो जे सरकार आसुक तंनाय रक दिस टाइम नों सेंनानि निनि सिटी न डेभलप खायनायनि निकै करप्शन को मा अंगनाय ताई पब्लिक सेक्टर न रुल्स रेगुलेटिव न स्ट्रंग मा खायनाय जाहाते बिनि आरो खरकसासो पब्लिक साखरि खायना थांगो एबा सामुं तांनानै थांगो बो जाहाते सेफ्टी फिलिंनि मानाय जा बो जाहाते सेफ्टी माने ओ जब न एबा ओ कंपनी आं सामुं खलायो आं सेफ्टी नि मानाय एबा आनि लाइफ फ्यूचर सिक्योर एबा आनि लाइफ आं डेभलपिंग मानाय अमाहाय कायसा जे पब्लिक रक न हुब मारनाय ते पब्लिक सेक्टर न रुल्स रेगुलेशन गवर्नमेन्ट नि बखाक्तै बेलाय स्ट्रंग मा खायनाय ते पब्लिक सेक्टर न सपोर्ट मा खालायनाय जे गुरु दंनानि बागै सरकार रक बनो सपोर्ट मा खालायनाय सो अब हायके तुरुक ता मंगनाय के पब्लिक सेक्टर जे पब्लिक चिनि तिप्रासा लुगु रक बो बरबो सामुं तांगानि हाबो के बरबो इनकाम सोर्स मानो हिंके साखरि रकनि बागै गवर्नमेन्ट सुदु सरकारनि थानि न प्रेसार फाया अबाहायनि थां आं कायसा जे लुगु जे जों तेलंगाना हास्टेव तंमानि ओ जागाव बलाय किनो प्राइवेट कंपनी गोबां ते फैक्टरी रक गोबां ते कंस्ट्रक्शन रक बारखेनो सलि ओ जागाव आबनि बागै ओ जागानि सराय रक बेबा बरफ न साखरि खायो जॉब खायो 15-20 हजार नि अमाहाय साखरि बेबा बरफ न खलायो इवन 12 क्लास पाइमानि यागुलो 12 क्लास पाइमानि यागुलो गोबां मा स्टूडेंट रक बरफ अमाहायके जॉब खलायै एबा साखरि खलायै बरफनि कॉलेज रक डिग्री रक कंप्लीट खलायो डिस्टेंस अखाय हिंके अमाहाय सुजुग सुविधा रकबो जों चिनितिरफ्रा हास्ते रक तुगुना हिंके जों इंडस्ट्रियल एबा प्राइवेट सेक्टर न डेभलप खायनानि नांनाय तामिके 12 क्लास परिजा बरफ रक न बेबा बो जागाव सरकार रक साखरि माने बेबाक न माया तामिके प्राइवेट सेक्टर रक हिंके मुसे कोन सिकन मिकन सामुं खलायि बरफ मासो 10-15 हजार इनकाम खलायि बंनि डिग्री रक कंप्लीट खलाय मानो रां पैसा आजिबो अमाहाय जों चिनि TTADC हापांनि सरकार बो मावान सुनाय हिंके ओ जागनि बरफ
जे 12 पास जों थाखाय सरकारनो साख्रि डिमान्ड खाया बरक ताम खाय प्राइवेट कंपनी थांगो साख्रि नायो साख्रि खायो जदि न परनानि लामा मानसुगलि आंग ब अ साख्रि न बिनि स्किल आरो डेभलप खालाया कोइ ब सामं खलाय थांगो जदि न बिनि थानि वो नग नुखं सलि दङ आं अबनि बिसिंतानि इनकाम नि बिसिंति डिग्री कंप्लीट खायमानो हाय खायमानो के ब परिवा को डिग्री कंप्लीट खायते ब कटर कंपनी वो साख्रि खायो आमा हाय नि थांगो फेबा चिनी तिरफ्राव का अमहाया चिनी तिरफ्राव तामिके चिनी तिरफ्रानि जारा सिक्ला रक जतनो सरकारनि साख्रि वो डिफेंड खालायमा दङ जतनो सरकारनि साख्रि वो खाफ्रम लायजाक सरकारनि साख्रि दामानो सरकारनि साख्रि दामानो अमहायके खाफ्रम लायजाक आवनि बागै सरकारनि थानिबो बलायखिनो प्रेसार फायो जे पाब्लिक बर रकनो जब रनानि हायदिबा जदि न निनि आरो पाब्लिक सेक्टर गुरु दंजाखिनके निनि आरो सरकारो साख्रि माया फनो बर पाब्लिक सेक्टर थाङै इनकाम सोर्स नायटुकि मानो तो अमनि बागैनो टिटि एडिसि हापां अबनो बलायखिनो स्टेप ना थाय नायदि जों चिनिति प्रासारकनो डेभलप खायनानि तलां खायनके दा वानसुक खायनके इकोनॉमिक ग्रोथ खायनानि वानसुक मान बखागो थांगा हिनके जों अबरनो स्टेप ना थाय पब्लिक सेक्टर नो डेभलपमेन्ट माखलाय जाय ठीक आइजा नायदि चिनिति प्रासारकनि बिसिङो चिनिति एडिसि एरिया रंनि बिसिङो तिप्रासा एरिया रंनि बिसिङो गोबांमा जागा रक लायजाक दंगो गोबांमा हासो ग्रक लायजाक दंगो आ जागाव ताम खलायथाय ओंखाय सरकार रक पब्लिक रकनो सपोर्ट मा खायनाय अर्गानिक फार्म खायनानि ते अर्गानिक फार्म खायमानि यागोलबो जे पब्लिक रकनि बखरगो फाया जे आंगबो फालमाय आंगे इनकाम ता मंगनाय अमो हाय वान सुबुं फाया इंया दै खलायि अ बरमनो लामर नानि बागे अर्गानिक फार्मनि कायसा जे ओ अर्गानिक मानि रकनो फातार हास्तेयाव फानंथों कायसा सिटियाव फानंथों एक्सपोर्ट खायनानि बागे टिटि एडिसि हापां अमो हाय चिकन से पब्लिक सेक्टर फानंखा सरकारनि बखाक्ति फानंखा अब हाय कायसा खुलक थाय जाहाते उ जे किस्ति खायनाय बररक borok bongni manai no phalmaya phano ungkha eba ungko khangke o jagao no borok supply rui tei o didi edisi hapangni hoite alga jagao export khainai jak tobo borokni je kosto khaimani abo magana thainati income phainati ke lama khlai re kahenge gobang ma borok no organic farming mo focus khlainai te kaisa sung nai manu je chini heritage culture pineapple bamboo jackfruit hairiba obrogo onek development khaitai norok side man sai ang saimia je hyderabad to thaipung bokra kaisa 12 taka 13 taka khlaio kaisa thaipung bokra ek dozen painen thanga ka 150 rupees 170 rupees kisa kotor hangka 200 rupees one mana 12 ta bokra paine ni thangka even bangladesh bo omohaino tai kobang ma jagao kolkata angthung bangalore angthung delhi angthung omohai hangka nai di omohai rokno sini tripura ni je edisi hapang o farming rokno bo develop khlai manu tei wa angthung pineapple angthung hai diba oborokno kobang ma develop khlai manu je public rokno encourage khlai manu aborokno khlai hingga tabu obono tuye jodi no public rok o jagao step na kahinke oro o je step na nai bororo oro je samung khlai tongnai bororo bongni loss singya khlanya ni bagai government eba titi edition hapang tam khlanya nangke export bo jagao khainai oboni o lama no phunutai bahai ke khlanyai aboni sujug subida abono tuye titi edition hapang sarkar samung ma khlanyai so omhai rokai khlai khainke tirik sini tipra sarokni bisingo gobangma develop ngai thang ngai manu economics growth ngai manu sini borokni bisingo asung sudu sarkari sakri nai tuklai tongkha rajniti ni bage wallai tongkha kok banglai tongkha ke sing tipra sarokni bisingo bhaike economic growth tung sinai ba nadi tabuni jorao rang puisani power osungsaro rang puisa tongkha ke rang puisa tongkha ka musani mokol suda se paimano sudu langma sini se paimaya haidiba musani mokol fans paimano ke rang puisa belai keno je country rang puisa gana borong super power phayo nani to oma hekeno tabuk india wo je rajyo wo rang puisa kobang economic growth borong india ni kaisa development city ne khob jago rom jago on bagno chung bui be bak sang maya buino compare khanan thangya to pono chini je khlanya ni lama no sung nuhuri tongmani abono yapiri setan obono khlanya ni bagai side of thai te public rokno encourage ma khlanya
जे बिसास मारनाय जे नों अ सामुंनो खलायो निनि कुनु लस करे अ जागो सरकार नना हेल्प खानाय अ जागो निनि बिजनेस सरकार नना हेल्प खानाय निनि माने निनि प्रोडक्ट न बाहायके एक्सपोर्ट खानाय आबरक न सरकार हेल्प खानाय अ एसुरेंस पब्लिक रक न रनान नांनाय तैनादि गोबां मा सरकारनि जागा खलायजाक दङ नों परमिशन मारना जे अर्गानिक फार्म नि बागे एक्सपोर्ट मा खानाय नों अ जे सरकारनि जागा न यूज खायमानि बागे उमसो टैक्स रेडी अमा हे कायसा तुइ फैमान प्लान हायदिबा तो अमते हायके तुरुक जों सिनितिफ्रा सारकनि इकोनॉमिक्स न डेभलप खालामनायनि बागे वानसुक थाय ते सरकार जे टीटीएडीसी हापंगो तंनाय सरकार अबनति बेलाय खनो स्टेप ना थाय आं सामिया बसुक जरा तै बरक प्लान खाय तं तब के आनि बखा वानसुक तंमनि बागे आं तिनियाव भिडियो कायसा मास नामगा जदि आनि भिडियो नि बिसिंगो जायारक तं का हेके नरक आनो तेबो एक्सप्लेन खायमानो बुजोगैमानो जे अबो अंगिमाया हाय अंगिमाया तौके आं जे फातार हास्त्रगो तंगै नुगै तंमाबा ते गोबांमा बिजनेसमेन दक बाय गोबांमा मालायो एबा बरक सामं खलायमानि नुगो अमन बागै आं कायसा सिनितिफ्रा सदफारक न ककसानानि बागै एबा सिनितिफ्रा सातिदि एडिसि हापांनि तैदुन नायराव न ककसानानि बागै अ भिडियो मास हायके जतना